Txikien txanda astelenean izan zen aurregunean, 1000 jarduera izan zituzten ondo pasatzeko. Eta egun horretan bestalde, bi protagonista izaten ditugu urtero, alkate txikitaz ari gara noski. Aurten bikote hau Joseba Tanek osatu dute. Astelenean, goizeko 10:00 inguruan, udaletxeko areto nagusian bildu ziren. Guk beraiekin hitz egiteko aukera izan genuen. Aurkeztu zeure buruak, zeintzu zarete? Ni Joseba naiz. Eta zu? Ane. Bueno, zer sentitzen duzu, poza, ala egun honetan? Poza. Ebaita. Zer egingo zute gaurkoan? Aparra bota, aparraren festan, eta gauza gehiago ere. Jolastu, ez? Bai. Eta zure lagunak non daude? Plazan. Itxoiten, ez? Bai. Bi umei ongietorria emateko bi dantzarik txambolineko txistuaz lagunduta dantza herrikoia eskaini zieten. Jarraian, Mikel Izagirre alkateak egun oso batez herriko agintea utzi zien. Hori bai, euren lagunetarako eredua izatea eskatu zien. Este lunes los niños fueron protagonistas y es que a ellos precisamente estaba dedicado este día de fiesta. Como todos los años, una pareja de chavales ha tenido un especial protagonismo. Se trata de los alcates Txiki, Joseba y Ane, que recibieron del alcalde Mikel Izagirre el poder del municipio durante toda la jornada. Eso sí, tenían que ser ejemplo para todos sus amigos. A ver, venga, ¿qué tal, Una vez celebrado el nombramiento, salieron todos del ayuntamiento en Calejira hasta el polideportivo. Dejando el lado en serio al lado, los chavales inauguraron el parque infantil que todos los años organiza en el polideportivo, y es que a buen seguro les iba a traer horas entretenidas. Una vez allí, los alcates Txikis, siguiendo la tradición, fueron los primeros en montar en todas las actividades. Más tarde le siguieron también todos sus amigos. Bai goizez, bai arratsaldez egon zen irekita aurparkea, urtero bezala kiroldegian kokatu zen proposamen hau, eta urtero bezala aurmordoa bildu zen inguruetan. Izan ere eraskotako puzgarriak antolatu ziren eta guztietan ikusi ahal izan genituen aurrak saltoka eta jolasean. Hori bai puzgarri bakoitzean lehenak Ane eta Joseba aurtengo alkate txikiak izan ziren. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hot, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? Getting angry doesn't solve anything. How can I help it? How can I help it? How can I help what you think? Hello my baby, putting my life on my brink. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you like yourself? Should I bet over? Should I look older just to be put on your shelf? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddie. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hot, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? So walk out the door. Say what you want to satisfy yourself. Hey!
Aurrek astelenean protagonismoa izan zutela badakigu, bai goizez eta baita arratsaldez ere. 5etan kontxejupen pilota partidak ospatu baitziren. Urtero Samieletan ospatzen den torneo honetan maila desberdinentan parte hartzen dute aurrek, Benjamin, Alebin eta infantilak hain zuzen ere. Astelehen arratsaldean finala jokatu ziren, asko borrokatu ondoren irabazlei trofeoa eskaintzeko gerturatu ziren alkate txikiek. Dance with me into the colors of the dusk. When you have awoken from all the dreams broken, come and dance with me, dance with me. Benjamin mailan bigarren Bidal Sair gelditu da urten. Irabazle berriz Julen Osa. Honek 14 eta 3 emaitzagatik irabazi zuen. Alebin mailari dagokionez hemen izan da bigarren Iñar Oiartzabal, 16 eta 2 Gorka Oiarbide aurrean galduz. Azkeneik infantil mailan partida gogorra jokatu ondoren Jon Ezenarro bigarren sailkatu da 18 eta 16 galdu ondoren. Izan ere aurten Mikel Imaz izan da irabazle. Trofeoak banatu ondoren Kontxejupeko pilota txapelketan parte hartu zuten guztiek dominare jaso zuten. Unai Urdangaren. Txoi. Patata. La tarde iba adelante y pronto las calles empezaron a animarse con la música de las calequiras, como la de Bosco Anit sin ir más lejos, que salieron por Urnieta. También se pudo ver el lunes recorriendo nuestras calles a la tradicional comparsa de gigantes y cabezudos de Urnieta. Pudimos ver a los urnietarras siguiendo, como suele pasar en estos casos, a la comparsa y bailando al son de la música. El día estaba a punto de finalizar, pero aún quedaban algunas sorpresas en el repertorio, entre ellas la degustación de sidra y la sardinada popular en la zona de Txosnas. Arratsaldeko 7:00 aurrera gazteek Txosnagunera gerturatu ziren pixkanaka. Izan ere Jakutegi plazan kokaturiko karpa sagardo dastaketa antolatu zen astelen arratsaldean, Postazar elkarteko gazteek eskainita. Giro ederrean jardun zuten bizilagun guztiek asteleneko azken orduak, eta gau alaitzeko pixka bat beranduago Txosnagunetik mugitu gabe, bizardunak taldearen ikuskizuna izan zuten gazteek. Tras un día lleno de actividades lúdicas y juegos, llegó el momento de decir adiós. Joseba y Anne volvieron al salón de actos del ayuntamiento para devolver el poder que se les había otorgado horas antes en el ayuntamiento. Fueron los protagonistas de la jornada y, por supuesto, se llevaron un buen recuerdo de todas las anécdotas vividas. Arratsaldeko 8:00 ziren eta gure alkate txikiek udaletxeko areto nagusira jo zuten berriro. Herriko aginteagun oso batez gozatu zuten eta Mikel Izagirre alkateari bueltatzeko unea ailegatu zen tamalez. Joseba Tanek euren lagunekin igaro zen eguna jolasean egun ahaztezina bizi zuten.